Tsena ke ditaba tseo tsa Sesotho tseo re utlwisitsang tsona ka ho tloloha re Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Dihlooho tsa tsona ke tsena di a latela. We deeply appreciate Brazil's steadfast support during our tenure at the helm of the G20, as well as your unwavering moral support during this difficult period when our participation has been unilaterally curtailed. Afrika Borwa e bontsha tshepo le ho ananela tshehetso ya naha ya Brazil mohatong wa ntlafatso ya maqhama. I don't mind you asking about General Sonona, but I will refer to if this is questions which I was not asked by the investigators, it's okay. Vosimuzi Matala o ile a lemosa hore ho hana ho araba dipotso ka ho totobetseng ho ka ba le ditlamorao tse bosula. Ma-Afrika Borwa a mane a palong ya mahlatsipa a dikgohola naheng ya Nepal. Moike boela ke o amohela hape ditabeng tsena ho ya SABC 2 le lehae ke o hasetsa tsona le mphoti mme puong ya matsoho ya Afrika Borwa. Letona la dikamano tsa matjhaba Ronald Lamola o re dikhampani tsa Afrika Borwa di na le kabelo e kgolong ya moruo wa naha ya Brazil. Lamola o ne a amohela wa mphato wa hae Mauro Vieira Pretoria. Tse ding tsa tsona di morafong, ditshebeletsong tsa ditjhelete le dikhemisting. Lamola o re morao tjena dinaha tsena di na le bothata ba ho inkela diqeto ka bomong ntle le ho tshwarisana. Afrika Borwa le Brazil di ntlafatsa kgonahalo ya ho atolosa kgwebisano mme dinaha tsena bobedi ke karolo ya BRICS, G20 le mokgatlo wa matjhaba a kopaneng. We deeply appreciate Brazil's steadfast support during our tenure at the helm of the G20, as well as your unwavering moral support during this difficult period when our participation has been unilaterally curtailed by the current presidency of the G20. We want to reiterate, as a founding member of the G20, that unlike the US that didn't participate in our G20 presidency in South Africa out of their own volition, South Africa is excluded in the ongoing G20 by the US. It is not out of our own volition. Brazil ere e tshwanela hore e tshwarisane le Afrika Borwa ho sireletsa kgwebisano ho latela ho nyolloha ha lekgetho la thomello ya thepa ka ntle ke naha ya Amerika. We have negotiated a lot with our partner about the taxes, the tariffs that were imposed on Brazil. They are not legal because all the reasons raised are not real. Brazil has no surplus and we have proved that we have very fair trade rules. Dinaha bobedi ho lebeletswe hore di tshware dikgetho mafelong a selemo se hodimo ka kgopolo ya ho atlehisa melao le ditsamaiso tsa mmuso wa democracy. We wish Brazil, the people of Brazil, all the best in the upcoming elections, and President Lula as he leads the nation towards elections. It's not an easy process to go to elections, and that democracy should prevail. Ka huleleng jwalo ka Afrika Borwa e le modulasetulo wa SADC, Lamola a mme sephetho sa dikgetho tsa Zambia mo mopresidente Hakainde Hichilema a kgutletseng setulong. Lamola o re ba ntse ba beile maemo le ihlo mme ba tlabela raporoto ya baruma ba SADC ba neng ba disitse dikgetho tsa Zambia. Commission ya Matlanga inile ya hloka ho tseba hore na kokonono ya lequlwana la dinokwane Vosimuzi Matala o amana ha kae le bahlanka ba ka sehloohong ba sepolesa. Ho tlalewa hore Matlala polelong ya hae eo a ileng a fana ka yona pele diphuputso di qala ha a hlalosa dikamano tsa hae le bahlanka ba ka sehloohong ba sepolesa. Sena se tla ka mora hore Matlala hang ha o bolelwa ka lebitso la mookamedi wa mehleng wa lekala la mafokisi a di-Hawks KwaZulu-Natal Majoro Mogenerale Leseja Senona le ha botswa hore na ba kopane jwang ho ile a potlakela ho sebedisa tokelo ya hae ya ho se ikenye tshotso dinaleng. That's why I'm choosing the right to remain silent, because the same question. So I don't mind you asking about General Sonona, but I will refer to if this is questions which I was not asked by the investigators, it's okay. Matlala o ile a lemoswa hore taba ya Senona ha ya tloswa lenaneng la dipotso le hore ho hana ho araba dipotso ka ho totobetseng ho ka ba le ditlamorao. Was General Senona going to have some ownership or beneficial interest in that apartment? Still, I do not want to answer that question.
Komishene e ile ya kena ditabeng tse amanang le kopano e neng e tshwaretswe KwaZulu-Natal moo ho neng ho le teng Senona Matlala le mokomishenara wa sepolesa sa KwaZulu-Natal Molefthenente Mogenerale Nhlanhla Mkhwanazi. Matlala o ile a boela a sebedisa tokelo ya hae ya ho se ikenye tshotso dinaleng. Ha komishene e fetela bopaking ba Molefthenente Mogenerale Mkhwanazi moo a ileng a tlaleha hore Molefthenente Mogenerale Sibiya le Steve Mutsumi ba ne ba fumana tjhelete ho Matlala. Le ha ho le jwalo, Matlala o ile a hana ho bolela mabitso a batho ba neng ba le mohloding wa tefo eo. Ho bonahala a leka ho qoba ho kenya batho ba bang mathateng kapa ho fana ka bopaki bo ka ba qosang. Your concern is the worry that you will implicate those people that you told General Mkhwanazi that General Sibiya is collecting money from. I already said that I do not know if Mr. Mutsumi was giving General Sibiya money. Komishene e tswela pele ka mosebetsi wa yona. Tiffany Miki ya dilemo di 32 o kgutletse lapeng la hae le Swazi Place Vliehof e ka borwa ba toropo ya Johannesburg. Lekgotla le phahameng la dinyewe la Johannesburg le ntse le etsa diphuputso sebakeng seo sa bodulo. Jwale mmui go tlisetsa dintlhakgolo tsa nyewe ena le dinyewe tse ding. Sepheo le morero sa diphuputso tsa lekgotla la dinyewe le phahameng la Johannesburg ke ho le thusa ho tseba moralo wa sebaka sena sa bodulo ka ho phethahala, ho kenyelletswa heke eo ditaso di kenang ka yona, e ka sitana le ho kena le ho tswa ha batho sebakeng sena. Lekgotla le fuputsa dintlhakgolo tsa bopaki bo mabapi le ho nyamela, e ka sitana le ho bolawa ha Jaden. Ha ditaba di sa le mothating ona, Motlatsa mosuwehlooho Eastern Cape ha e so hlakise hore na o molato kapa tjhe diqosong tse supileng tsa hore o hweba ka batho. Nyewe e qadile ka jeno lekgotleng le phahameng la molao le toropong ya Kukompo, kana o qoswa ka thekiso ya barwetsana, morero e le hore ba hlekefetswe ka motabo, kana ha a dumellane le diqoso tsa hore o hirile barwetsana bana hore ba hwebe ka mmele. Re ntse re le profenseng ya Eastern Cape, nyewe ya banna ba tsheletseng ba qoswang ka polao ya batho ba 18 lusikisiki e ile ya kginwa pejana ka jeno, mme e tla boela e mamelwa hosane. Babuelli ba baqosuwa ba phethetse mosebetsi wa bona ha ba ne ba hloma dipotso moqosuwa wa boraro Siphosoxolo Mekete. Ha re phethela profenseng ya Limpopo, Peter Kakash Nonyane le molekane wa hae hammoho le leqwetha la Polokwane Charlotte Tibane ba phaelletswe ka diqoso tse ding tse supileng tsa ho nka tjhelete ka bolotsana le boshodu, sena ka mora tletlebo ya lelapa la Hamoeji. Ho latela tlhaloso ya lekala la naha la botjhutjhisi, ditlaleho di kuma ha Tibana a kentse tjhelete e fetang diranta tse milione e le 1.3 ho tswa letloleng la Hamoeji a di lebisa di-accounteng tsa dibanka tse ding. Ditaba ka puo ya marena Sesotho di tswela pele ho SABC 2 le hae. Jwale re fetela matjhabeng. Baahi ba bane ba Afrika Borwa ba hara bahahlaudi ba makgolokgolo ba ho sa tsejweng hore na ba hokae ka mora hore dikgola tse matla di thefule moedi wa naha ya Nepal mo le Tibet. Ho tlalehile hore batho ba 31 ba se ba hlokahetse, mme mmuso o re palo ena e se nyolohile. Ditlaleho tsa sethathong di fana ka maikutlo a hore ho ka etsahala hore ebe ho ritsa ha mobu ho bakile dikgola tsena, empa ha hona netefatso ya semmuso. Lekgotla la bohahlaudi la naha ya Nepal le netefaditse hore baeti ba feta 300 ba nyametse, mme baahi ba bane ke ba Afrika Borwa. Dinaha tse fapaneng tse akgang India le China di re di tla thusetsa maemong ana. Makgolokgolo a melata a tswang naheng ya Zimbabwe a ntse a tlalletswe ke thota ka mora ho kwalwa setsha sa nakwana sa melata se Limpopo. Setsha sena se ne se thehetswe ho thusa melata e hlokang mangolo a ho kgutlisetswa dinaheng tsa boyona. Ho latela dipalopalo tsa semmuso, setsha sena se ne se thusa diketekete tsa melata ka mora tshisinyo ya hore se kwalwe ka lebaka la hobane palo ya melata e neng e hloka dithuso ile ya theoha ka sekgahla. Ke nako e balwang ho dibeke tse 3 jwale, mme e meng ya melata e robala ka ntle ho seteishene sa sepolesa ntle le ho fepelwa ditshebeletso tse akgang metsi le matlwana.
Moahlodi wa mehleng wa lekgotla la matjhaba la ditlolo tsa molao Navi Pillay o re ditokelo tsa botho di tlameha ho hlomphuwa. Pillay o ne a tshetleha puo sebokeng sa ditokelo tsa botho Gaborone naheng ya Botswana. Maikemisetso a seboka sena ke ho lekola diphephetso ditokelong tsa botho dinaheng tse ka borwa ba kontinente ya Afrika. Conflicts are multiplying amid a shameless disrespect of international law. Unjust third country deportation arrangements are on the rise. Competition for resources, technology, influence, and markets is intensifying with Africa as a battleground. Racism and racial discrimination continue to find new and evolving forms. The just concluded World Cup reminds us that the knee is still on the neck of black people. Ha re khutlela kwano lapeng re fumana hore moetapele wa BOSA ngaka Moisimane o re moga o tlo iketela dikgetho bo masepala ba 24 o phatlalla le diprovince tse 5 dikgethong tse tlang tsa bo masepala. We need competence at local government. And so we are coming together saying, let us bring functional local government, reliability on basic services, safe communities, economic opportunities, and accountable leadership. We work as a party to bring practical solutions to communities. And we will be outlining all of this in a few days and weeks, in a few days to come, when we lay out our manifesto offering as to how you build an alternative economy. Jozi is not a goalie anymore, because this is not the economy of gold. It has to be a different economy. And so we will lay out what that means. So let me get into the nuts and bolts of what this campaign will look like. Let me be clear. BOSA will contest 24 local municipalities across 4 provinces. Ratela pele letona la dipapadi setso le bonono Gaten Mackenzie le ipiletsa hore mekgatlo wa ditebelo wa Afrika Borwa ho qala lenaneo le tlang ho netefatsa hore lebitso la Zolani Tete le tswela pele le ho ntlafatsa papadi ena ho bontsha tlotlo. Mackenzie o ne a bua tshebeletsong ya bofifi e neng e tshwaretswe toropong ya Kugombo provinceng ya Eastern Cape e leng moo Tete a neng a lebeletse ho kgutlela teng papading e neng e tla ba ka Pudungwana. Sebapadi sena sa ditebele se bolailwe ka uthungwa Mdantsane ka Labohlano bekeng e fetileng. To the family, I want to say to you, thank you. I didn't come here to cry. I came to say thank you, because you have given us a champion that carries the world record for the fastest knockout. People were still looking for the seats. People were still standing in queue to get inside. By the time they were seated, the fight was over. The son of Mdantsane has made history in the world. To the young people, I want to say to you, don't look at the 11 seconds and think you can do that easily. That 11 seconds was 400 hours of training and fighting and preparation. These are the belts that speak to the champion that we are. Melaetsa matshediso ntse e tswela pele ho kena ka mara hlokahala ha mongodi e bile le sebini se tsebahalang Dolly Parton. Parton o ne a ena le balatedi lefatshe ka bophara ho kenyeletsa qhoku Nelson Mandela, moitseki ya neng a le kgahlano le mmuso wa kgethollo Afrika Borwa Tokyo Sekgwale ya neng a kwaletswe tjhankaneng le Nelson Mandela o boletse hore ha Mandela a ne a fuwa monyetla wa ho kgetha mmino o neng o bapalwa dipikareng tsa shankana o ile a kgetha pina ya Parton ya Jolene. Parton o ile a boela a bapala papadi ya kalaneng. Jwale re bona hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e ne kwala horeng ya bohlano. Ranta ya sebetsa hantle papisong le dolara ya Amerika.
di a bo di sebeditse hantle. Dithekong tsa thepa oli e tala ya Brent ya sebetsa hantle ka ha ene e ba ka $87 barrel. Sena se tla nakong ena eo Iran e buang le dinaha tse ding bakeng sa ho bulwa ha motjhophoro wa Hormuz. Mui ka ikopanya le rona ho social media ka hare ya fumaneha ho Facebook ka SABC Ditaba, X ke @SABC_Ditaba. Lo phisa ditabeng tsa rona ka video ya WhatsApp mme o ka subscribe ho YouTube ka @SABC Ditaba. Se lebale hape o bua ditaba tsa rona kanaleng ya SABC le hae ho SABC Plus. Pana le moifo wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka yona nako ena. Bolepi bo latela ka lefumitaung. Salang hantle. Mona me ke a leboa ba boima dume ho tsa bele pela Philips magajeno o tlakile hore ha o pletse beletseng bolo bana ntle fela le hore e tlebele maru mona le mane o shebile hona bo ha re mana ho tla fitla hona ka ho kapa bo shabela le hona ka ro kapa bo prima empa ba shebile hona ka boa le hole o tla jwela ka mbombela o theosa tla fitla hona ka hore ka bega tlebele fela pletse hlakileng ho tsane pletse hlakileng tla hledi hane le hona ka polokwane di theosa tla fitla hona ka hare ho mtata empa tse shebile hona ho tswa ka qabega ya fitla hona ka hare ho kapa bo prima ho nyola jwalo tla fitla hona ka re mafikeng ha o pletse ntle fela le hore e tlebele maru mona le mane ka thoko ho mabopo ho sane ba bura blibi ba tsetlhokomisa hore o tla hlebo le moya ena e matla e hane le hona ka hare Richard Bay ya fitla hona ka hare ho Thekong ha le ka Apintone le hona ka Springbok ba bura blibi ba tsetlhokomisa hore o tla hlofo ke moya o tsokile motjheselo oma o ka baka ngotla e tshebo ho ba Gauteng o tla hlopho le bolo ba re khrati di kaudungwana fela ho mashome a mabedi ha o shebile hona ka Pretoria sa Mamelodi e tla hleka le fela go le shumela motsomo go fitla ho mashome a mabedi a mtse e medical fela bolo ba Limpopo le teng o tla hlopole ka mafatsane fela a itjelileng ke yane le Thoyando le teng o hlokomele hore o tla hlopole re kgate di feta fela ho mashome a mabedi a metso e medical fela shebile ka Mokopane e tla hleka le fela ho le shumele mtsimbedi ho fitla ho mashome a mabedi a metso e medical fela bolo ba Mpumalanga le teng o tla hlopole ka mafatsane fela Skukuza le hona ka re mashishing o hlokomela le teng o tla iphele fela ho sa enka ya re shebile hona ka Emelo e tla hleka le fela ho robong ho fitla ho mashome a mabedi kaofela a re shebile hona boholo ba ka KwaZulu-Natal le teng o tla hlopole re shebile Piet Amarisburg le hona ka haro Durban kgati di fitla fela ho mashome a mabedi kaofela Vryheid e qale fela ho le shumele mtso mong fitla ho mashome a mabedi a mtso e merara kaofela boholo ba Kapa Botjhabela le teng ha re shebile ka re Komane tla hle qale ho robedi ho fitla ho mashome a mabedi a mtso e merobedi kaofela a re shintse re shebile hona ka Robert Seboko le teng o tla hle o tshitse hona ha esale ha re kgati di phahame mpa o seng ka madungwana o tla hle o bat Lingsback shebile hona ka Buffalo le teng o tla hle o tshitse hona ho ntshwang kwera bidibeng le hona ka re o tsereme o tla hle o tshitse hona ha esale re kgati di fitla fela ho mashome a mararo kaofela a re shebile hona ka hare ho Kapa Leboa o hlokomela le teng o tla ho tshetse fela hona ha esale a Pintene e fitle ho mashome a mararo a metso e mmedi kaofela pa ka ho tla ho tshetse hona sa re Bulba Freestata ka mafatsane fela a itjadileng a sa enka ho hlokomela le teng o tla ho ifuthumela re shebile ka Kroonstad le hona ka hare ho Welkom re kgati di fitla fela ho mashome a mabedi a metso e mmedi kaofela boholo ba North West le teng o hlokomela hore ho tla ho tshetse fela ho sa enka a re shebile ka Atosdale le hona ka Sasrena ke re kgati di fitla fela ho mashome a mabedi ha re shebile ka Tosca o tla fitla hona ka Farabek le teng o tla ho ifuthumela fela ho sa enka ba buitsa pele pele ya kalo ha be etso kgotso